Katanan Animal Husbandry and Veterinary Karibhoy District Lingmaka Dispensary ni Bernihan Mentagasi kalahyar sa Jorbel Killing nakabenta banayin jag yakikso manshim yakila jinga da banlan na kajingpang rabies lani kata kajingpang kabasap yang lingba kajingdaik so bat kibe kimran yakani kajingay injeng yakikso la pelong ha Jorbel Killing ha kajingilam u Dr. Ivan Fankon lamban kinong tray na katanan Animal Husbandry and Veterinary kibalapay siya katiga sinang mapelong ya kajing ay injeng ya gikso ha katiga sinang bat na kisnang mamarjan kumban pen kan mau dang hinin kasingi katanan kakoy kakya ringkan katanan Animal Husbandry and Veterinary kila hyar siya katiga sinang ban ay jing ikay ikipat pa halor kajing ma jong kajing pang rabies kabaday na kajing siya da ikso siya da miyaw bat kiway kimran bat menta kasingipan nakalyang katanan Animal Husbandry and Veterinary kila pelong sa kajing ay injection ya kikso bari da kinong song shnong kanye kajing shim kia ban shim ya kila jingya da kadai ru hadin baka way kalong kami kala du no yala kajing im dang shen hakate ka shnong kabadai na kajing sha da kso bala suba ba kadai kajing pang rabies. Halo. Ni gili na po ka Bernihan Veterinary Dispensary. Tiyan mentakas ni nakaliang juni na po katanad sa Veterinary Department. Ti nilayawan kanika sinong Jorbel bat ka killing. Ti nilayawan mentakas ni banay kanika mass anti-rabies vaccination kanika sinong Jorbel bat ka killing. Ti lasya yung pinlong sa hapo of Jorbel bat ka bara killing. Di kumamanin nila keren nila dan ka awareness program manin hang ni hapo snong di rengkat baka jinga lang bat kini ki rang ba snong ki headman jong kini ki snong di nila open bag ma ban bu kanika mass vaccination camp ban ai kanika anti rabies vaccination ya kikso bat ikimiaw hakini ki snong di nila yo ka good response di brio kila abon bayawan ru nila yo ban ai na do menen nila sedang di ni iba kani kajing pang menta karibis kalong kamtam hakin kipor menta mo bonsin gibriyo ninda kamkit kya tie kani kajing pang kalong ka bama bah dokata kadan kalong kajing pang ka ba hindi ban kinsting namar ba sin ba kini sin ba syong ukso bapang uladai ya ukso di wala ay vaccine ru hindi ban ay yang kata ka post exposure injection ma namar babling hindi ban kinsting namar sin bangi la develop ki symptoms kamdan ka ni ka jingpen khia na ka treatment namta ka jingpang ma namar kata ka daw ni depende hakanika prevention ban ay tika banyada na kanika jingpang ma kila da syada ru ngidan ka man ay kanika post exposure prophylaxis kabani ang ka PEP ma kikataro yung di ban atang shidos ni ay bon dos ma kita dadan ka schedule kan kidini ay kaya nang tapan mentakas ni nila ay ka vaccination nila ay awareness bangin ang ba yakikso nila ban ay yakanika anti-rabies vaccination pre-bite mang yung ban prevent nadu kiba lai banay shaneng ma lai banay shaneng nila ban ay yakikso kaya ka first dose yung ni ay mentakas ni kaya hadin si banay nila ay ka booster dose kaya hadin katupat min ay sisnam mut ka animal dose manus nam ni ban ay ma kaya kajingkat kajong nga kalong ba habani ri kikso kimyaw ngidi bendang kita kajingkit clear balay namar ba krem kajingkit namar habang ngiri kikso kimyaw ngidi ningkong ngidi ban pechwa la kalong ni am mangin ri kikso kimyaw kajaka jungi kibangsa kalong ni am ma tengteng ngimdan ka fencing ngimdan ka proper boundary ma tengteng kini kikso kilet shabar kikilalong stray dogs na kikilalong kikso surok ma di nang ta kikso surok hamtam kini kijaka shine kishnong shine kiba don kini kila ban ki mersiang ke ima di kini ki mersiang kidan tau kidi ki reservoir madusyong tau khnyang kimya pang tang bakisong tau khnyang jokta release lada kini ki mersiang kidat di kini kikso
Dia kini kikso ki sha infect kan. Dia kini ki stray dogs ki dat pat ki domestic dogs mo ki pet dogs katakan ka spread kataka jingpang rabies ma. Dia nama kataka daw ngidi benlong ka ngidi bendan kataka jingkit clear ma ki brio ki bari kikso bang ngidi ban aitika ngimdi ban kelat mo ban aitika ngidi ban ai nadu lai banai shaneng ngila laban sedang lai banai shaneng nang tangin ai ka booster dose hadin shibnai hadian ketua shisen shisnam ma kadi kajing ay injection jupi kutang tas kini ki mass vaccination ni ju penlong barabor ki hakani ka snong jorbel bat killing kadi kasin baningkong ingi ki lasai nang penlong biang sa stage po bara killing bat ka opo jorbel nang penlong lasai hadin kini bakila ada ti menghap ay biang injection hoy mentang ni ai ka first dose menta kasni ki hadin shibanai ngin hap ai ka booster dose tingi kirpat iki brio kumbangila batha mane baki de ban wan ban aya kata ka booster dose kim de ban kensting ya kata tinggal ada ai ki card ya ki khanang bakin la ban follow up ya kata ma